Alright, ayan na imbag oras na amin na sa ngapada. Manipod dito'y Nemars Studio at to'y manay na sumangbay ti programa nga napoluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkitkid daw ti pamalakad tayo kaya ti manen ni kasin yung Yong Ruiz nga umay manen mang ted biag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay to balakadan. The problem of the day ni Waldo iti Ilocos Norte nga napauluan iti talado. Amoyo ka diti talado wenno sumar wenno deta ti term da ngamin no kwa diti mangagas, mangilot, manghuhula ko nada talado. Deta kiti mapanagpatalado no kumada sakit da. Ke wenno saan ada diti mapukpuka wa kaya da nga mabirukan da. Ada diti handang nga ada kaya da nga maduktalan. May papan iti pambanag wenno tattao mapandag patalado nga kunada ket dagiti agtaltalado agduduma damet ti teknik wenno raramiden tapno agtalado adda dagiti agusar iti danom nga nakatimba nga agpated da iti kandela adamat dagiti agluwalo kasay depende amuyo met siguro ti kahit ko sa mga kasin sa dinuman na lugar dito Pilipinas ket adda makunkuna nga agtaltalado. At nga tagparikot ni Waldo iti Ilocos Norte padaanan tayo mga kasin. Sagudahan nga rod ti surat ni Pagayam nga nagpailinged itinagan a Waldo. Dear Kasin, sagbay man nga inak isalaysay ti pakasarita ak kasin nyo nga kahit kung itaklin iti programam. Idanon ko man tinabara akablaw ko kada kay amin nga agserserbi di Nemars Studio. Kastameten nakablawak dagiti padak nga dumdumngit ken nagbibuya iti deti nga programam. Nga pudno nga makaliwli wala unay ken makited adal babayen kadagiti na dumadu mga pakasaritaan nga ing kayo ikan biag. Naawis met tiriknak nga mangibinglay ti pakasarita ak kasin ngamin ta iti agdama. Maburburiburan ti panunot ko tadyak sigurado. Nukukwak ti sikog ni bakit ko. Ilingid naklatan itinagan a Waldo. May saak nga artist kasin yung nalay nga agpinta, agdrawing, aglettering. Ket day tamat iti pagsapulak. Nga maklonek nga saan nga iso ti makaanay tapno makabiyag iti maysa nga pamilya. Nupay mangup opisina met ti asawak ta iso nga rod iti nakatorpos iti kolehyo idinto nga siya ket saan. Adda dagiti gundaway nga kasla tagibas sitek ti bagik. Tasyak nga lalaki kada kami nga agasawa ngem kasla syak pay ti bibiyagan ti asawa. Ngem man nakaawat ni Alma nga asawa kasinyong tasaan mat nga agreklamo no pay halos ison di mang bibiyag kada kami nga agasawa. Tano awan mo't iti awat ko no awan igiti agpatrabaho kanya awan mo't ti matgadak idinto nga isuna ket regular ti sweldo na gapota regular isunan iti trabaho na iti opisina da. Ket tunggal ma-promote ti asawa ngumatom ti sweldo na ket ad-addan nga kasla nagbasit ti panagkitak iti bagik. Inkarik iti bagik kasinyong nga sa kamintula maaddaan iti anak ken ni Alma into no may plastar kon ti amin dagiti plano nga makapatakdera kiti bukod ko nga shop kaaddanton dagiti adu nga customers ko no
kumit kita ak tumuten iti dakkel ket amok nga makaanay ton nga makabiyag iti maysa a pamilya. Into no saan laengen nga ti asawa tinamnamaek nga mangbibiyag kada kami. No kasano nga naadaan kami iti parikot kasinyong kastoy man nga rod arugyak ti amin. Lakay. Bakit? Sa paik ti rumor ita, adang amin ti papaubra ni Boss Tony kanyak. Isu mo lang nagsapa ka nagring ita, nagsapa ka nga nakasukat, nakarubwat. Masapol nga, may sa oras nga masapak nga, sumarkit ti opisina, taday ti bili ni Boss Tony kanyak. Ala sige, siyak malata ti makaamo dito balayan Ay, sipod idi imakarta dito yung balay. Di ka matrumrumwarin. Umot pa'y unay ti amamuta dito Kat makikaruba ka. Inka makiam-am mo ka digiti ka aruba tayo. Di mula mo. No dagpapintaw. No agpaubraking ka. Pinta. Saan mo nga agpinta ti balay ti kahit kung nga trabaho ko ma. Ay nakit no isot adda agad di ano sa malakay. Habang awampay ti agpaaramid iti art king ka. When anyamang kayat mo aramidin. Adan tulat kung takik nga rin digiti eskwela. Apay digiti eskwela. No. Good. No kaya da nga papintaan digiti diding ti kwarkwartuda. No kaya da nga padrawingan. Digiti ko mati kahit kung katrabaho. Bakit? Nasayat ba't lang mausar ko mati talentok. Kit, saan mo ka di nga mausar ti talentom no agpinta ka iti balay? Nalakatrabaho data. Kaya digiti construction data. When angim kasta kalata ka din. Ada kalata dito unik ti balay lakay. Alabay pa malatan. Hindi tamanan, pride mo ngamin. Di mo kayat nga may ibaga nga pintor kalaeng nga kastala agpimpintat balay ti amom. Deta ngamin pride mo ka. Saan nga pride dito Kit, anya nga saan nga pride data ko namlakay. Dinto nga amok mo. Nga di mo kayat ti agpintalangi ti balay. Ti kayat mo, di mausar mo ti kina artistic mo, kinatalentado mo, ag-drawing. Kaday tamat nga rin ti talentok, anya nga rin ti maramidak. Sa anak mo takasking ka nga mga opisina, taada nga rin ti tinurpos mo, kursom. Aping naskin ngamin nga ikumkumparanak iti bagim lakay. Ti kahit ko kumamatagay, tinulong tapno no, alisto ta nga makaurnong. Tanabayag nga kidkidawek keng kan nga pamilyata ko man. Agtalo tawenton nga nagkasarta angim awamot pa iti anak ta. Di tamanen. Dagulit ka manen. Kasano kat kayat kumutin adda bukod ta nga anak adda pamilyata. Taday tama ti nagkinaryan ta idi saan ka di. Nga mangbukel ta iti pamilyata. Uwan nga rod ng jakbot pinakasagana. Tati kahit ko kumamatagat adda natalgad nga pagsapula. Baamda no makapatak director shop ko. No lagi plaster ton, isang ton. Kaanon tupay. Di pa sigurado no kaano. Kasta ka nga kanayong ka. Nakanig-negative ka. Di kahit sa anak ba't nga negative? Tila kayat ko kumawaldo. Kahit agaraw ka kuman. Bayat nga awang pay dito nga ibagbagam nga plano. Kahit kumita ka sa bali nga panggedam. Sa bali nga pagsapulam. Diyak nga rod kahit kunak mo. Deta man pagkapaan taman deta nga banagan bakit? Nasaysayato yung kalaingin. Ikaw mga bisinan. Kanay muli parparupa kanyak nga nakatkatot trabaho ng memsyak. Di ka talaga maawatan, Waldo. Panawag ka malaingin. Nadagdumaga. Gusto mo tibagbagan ni kumadre, pare. Nga niya, pare. Nga, kumporme lang nga trabaho ti Sir Kegditan. Saan mo ta? At kahit ko agad, mausar ko ba dito talent ko. Isorga jak, intuloy ti panagbasa kiti kolehyon, tambok nga, dito talento kat maramat ko, tapno no ti kasta, kat mabiyag ko to, ti agbaling nga pamilya. O, kat anya nga ro, ti mapaspasama kita pare. Alos di mat, bakit mo't mangbibiyag kada kayon? Ita ngayon into no, maiplastar ko lagi di, maituloy ko lagi di aming nga plano pare.
napintas to dito pagsapulak. So, lagi dito, adun to ti awat ko katrabaho. Ure pag ito, pagsardigik to ni Almang agtrabaho iti opisina na. Anya, uwan ang sayang mo ti trabaho na pare. Uwan ang ti kartket ko, siyak ti lalaki, siyak ti mangbiyag ti pamilyak. Kasanon tong karod, deta kalikagom na, ang maagdaan kami ti anak. Kasanon karod nga, agawir ka digiti anak minto, no, agtap-trabaho kami ba't kagpatpada. Sa bagay, gusto ba't ako ng pare, ang kabayatan ng awang kumaga, sumapol ka pala sa bali, tap na sang magkakasta nga, nilaing misis mo, tagtap-trabaho. May isa ka ba't pare, di talaga maawatan na lang, ang ginumtakad na tan. Makakit no, data nga, kumpadre, tagriri. Alangan ron, padre. Ili, magbagak matag, makakit mo sumurot ka na kami. Ada, kontratak, nga pansyon. Masapol ko ti para pinta. Anya, pansyon. Ay, jak tupe kaya ti agpintat balay, pareng, pareng mante. Detan to lagi ti pansyonen. Ay, abo, aya. Addan to na, tagibasitin na ko, dagiti tataw, pati ti asawak, no kasta ti trabaho. Ay, unin ka mo tin padre. Api nga, tagibasitin da ka ko, magapula, tagpinpinta kay ti pansyon. Aginom talata. Siriring ka pa lang? Well, huwag mo tarunain ka. Saan mo ka dinaawat din chat ko keng ka nga maladawak nga gawid ta at ipa-overtime ni Boss Tony kanya. Ano dedan? Nakainom ka? Ay, na Diyos ko, ayan, nangangka ka din. Uy, nangala ko. Nasaba ka lang rutin nga napan ng opisina. Gabuta, iso di bilin ti boss mo. Pati ti balim, ag-overtime ka pa eh. Kat aking arti mabaling ko, kat iso ti bilin ti boss ko. Kat saan ka madanagan? Tamabaybayadan mo ti overtime pay ko. When overtime ko. Ay, baka ba't sa bali dito nga overtime na? Anya? Tila adda ka si Kawaldo. Tila adda nga panpanunutan. Inom mula dayta. Nasaysayatin ka maturugan. Masansang ka lang maladawan. Kita niya mabaling ko. Di ka pa agyaman ta. Tasakti ka na ikan ni Boss Tony ti trabaho na. Oh, ket mo mat, araramidang mat. Kitwin Siyempre, do kasta nga makita ni boss nga napinta si trabaho, edi adada nga siya to ti i-promote na. Promote. Urayam, nagplastar dahil tinagusok to. Auray, ag-resign kanton, dito opisina yo. Ay na, napartik ka mga mina. Domingo itala kaya, wan opisina. Good. Baka adakayat mo nga papanan. Baka adakayat mo nga papanan ta, pagpasyaran ta. Awang kwartak. Kit adamat kwartak. Babaam na tan. Tikit ko no yung tawa nagpasyar, kat syakti agastos. Ay na, nakaprapride ka nga talaga. Kanawa mo ti kahit ko pagpasyaran. Amamom ka di kita karubata ditan. Dita balasyo. Sa din no? Dita dakalabalay dita. Ay, saan ko pa mamuidangim na istorya laing ni Marites dito karuba tayo, dito abay tayo. Ket apay na saludsod mo. Manual dawon nga. Nagadulat at itatao nga sumsumrek itigit da. Ay, kasi mangagas ka no na jay ni Manang Gloria. Agtaltalado ka no. Anya? Mangagas, agtaltalado, mangilot. So, di kita makikita nga mapanid taon ti dita arubayan da, wano dita gate da, di kita pasyente na, nga mapanagpaagas, mapanagpailot, mapanagpasumar, wano nagpatalado. Anya da kita? Mati damot kada kita nga bambanag. Doktor ati papananda, hangkat nga nakastad kita nga albularyo.
Anya nga, saan ka mamati ko na? Talaga man. Mangluklo ko lang, dagita nga tattao. Kwartaan da lang, dagita piman ang pasyente da. Ay, nasaan la ka eh? Sigon ka ni Marites, talaga nga, nat sikat ka no dito lugar, dito probinsya tayo nga, agtaltalado ni Manang Gloria. Aya po, aya. Po, dito nga edad ko, mabati ak palat kakasta. Kitagpay sumat. Adon iti pamaneknek, adon ti testimonya nga, naagasan na. Adon to pa yung nabuyak, natayan, 30 minutes ka na tayo, napagbiag na, napaungar na. Linuluko. Ay, abo, aya. Sika, alma, di ka mamatmatit kakasta. Agad, awan ti mapalin, at siyak mamati ak. Ti baga pa ikid ni Marites. Amo na kanupay, kaya na kanupay nga pagsikugan, nagati saan nga masikugan. Anya? Abay, lalaki ka deda Gloria, babae samat. Babae Am di kahit kusawan, kaya na nga agasan, nagati agasawa nga saan nga makabuo. Angem siyak, inak ko magpaagas ata, awang pa'y anak ta, angem, saan tamat nga problema, dati saan ka makabuo. No, di mo talaga kaya't nga maadaan ta iti anak. Deta manen, anak manen. Pagririyan takad man, deta nga banagan. Api amin na sa ludsod mo, aya, di tayo anda Manang Gloria. Wala ta nagdakil balay na. Sa, ita na paniknek ako, no, apay, nga. Kasala unay, ti kadakil, ti balay na. Kita dapay, kanayon ko makita nga ag-deliver, iti alikamon da. Appliances sa dagajay. Kit anya at bibiyang mo, no, at dati ag-deliver nga. Ay, nalakay, tiladaman nga panunutin mo. Ay, nasyak to ti maadaan iti kas sa kadakalabalay. Kaya maadaan iti ado a kwarta. Dati legal. Anya nga legal kay bagbagam. Dati saan nga manggungun daw iti pada na nga tao. Kaya dati maaramat ko iti talentok nga talaga. Saan ka deta talento nga panglukluko lang iti tao, panangal alilaw iti tao. Uy, saan nga kaskasta? Agpaypayso da kita. Uri agsaludsod ka iti tattao dito lugar tayo. Ay, una, tauto-uto tattao dito. Ngam no siyak, sa anak nga mamatpatit ka kasta, inakla ta doktoren, no maidali ta kiti sakit. Ngam neta kasta nga makigasang-gasat ka. Ano yung kita, faith healer? Oho. Apay si ka pareng mante. Pare. Mamati ka kati agtaltalado. Hindi mangagas. Hindi faith healer ako na. Kuna. Dumot tin ag-agasan dan. May isa ka mo't. Pada kay laki ni bakit. Mamatpati ka mo't kadagita. Api na sa umon deta pare. Ngamin, neti akimbalay, neti tisango mi. Netatak ka na balay. Oh, kapay. Mangagas ka no. Taltalado ka no. Agasan pa, katawaak pa ni bagat ko, di istorya na nga. No kano, da mapukpukaw mo nga banag, wala da tinakaw da, inkay patalado, ito do na, wano ibagana, no asin no, tinang takaw, dati banag na takaw, no sa dinot ayan na, dati mapukpukaw. Apay, Diyos da ta, amo da. Apay, magikero da. Ay, Diyos ko aya. Nagadupa lagayam ti tattao nga mamatmatit ka kita itanga panawen. Oy, pepeso di jay, parang Waldo. Ninto pa'y lulang ko nga saan nga makapagnaidin. Ti ka nagpaiswan na ni Manang Gloria, di tasango yo. Ti nangagas king kwa na idi. May samot di dyan nga lulam. Baka mo adala na ipit nga urat Inilot na lasang kabasit. Napatangan na siguro. Nakatakdar, nakapagnan. Loko-loko. Amma, nagpepeso parang Waldo. Aginom takadlatan. Nunuray no nakainumak pare. Uray no kasanod barbartek ko. Jack Topolos. Agkamang kadagita faith healer ama ko na. Uray no kasanon. Ti kakaro ti sakit ko. Inaklata doktor na. Tasig sigurado. Makambo ka lang ta parang Waldo. Basta siya, mamati ak kadagita mangagas. Digita agtaltalado akong kunada.
Ngay. Kaya apeng nakariing ka pa higit anyat orasen. Siya kumatyag sa ludsud king ka. Api kas 3 oras ti awid mo. Ay na. Deta kat di mo kitain deta cellphone mo no hasta nga agin inom ka iti arakan. Inchat kumat king ka nga daman ng overtime mi kini Bostoni. Bostoni manan. Kat apay. Anyaman ti panpanunute mon. Kanayon la detan. Masansan lang nga Bostoni. Kitagpay sumat ti trabaho. Kin kayat mo maggayam nga makuurnong ta. Tapno no maka buutan to pamilyan. Di ka matagalibtak, di ka mataggaraw. Your ure mo matlata nga, neta maadaan ka ti shop mo, neta maaramid mo to, di ta plano mangim awa mo ti garaw mo. Kahit sa akong ati agkuti. Agsor nga gov overtime hak. Tapno no, manayunan mo ti sweldo, manayunan ti kitak, tapno di ka salalis to ng makaurnong. Takait kumatin nga, maadaan iti pamilya. Di ba ka Orson siguro, dito nga Bostoni. Ay, Diyos ko, ay. Lakay day jay busko, Waldo. Ay Diyos ko. Rinukir, tapanunot mo, gapos dito kakaarak mo, kaya dito pride mo. Uy! Ay, sika magayam na Waldo. Sika magayam, Melissa. Batch. When batch? Ay, kumusta kan? Okay lang. Ay, nadamag ko kat. Nag-asawa kay gayam matlaan ka ni Alma. Wen. Akit, awan ka nungot pa iti anak yo. Awan pa ngagpaiso. Aya? Api gayam din intuloy deti kurso nga engineering. Kitam di kiti kasadaram kat. Di kiti kabats mo kat. Engineer da amin itan. Ay, saan ko mayulo deta engineering nga kurso kiti? Napilitan ak na iti, ta simursurotak kadagiti bats tayo. Aya, kat anyat ubram ngurot ita. Awan pa ita. Ngem, adaplan-planwek nga ipatakder nga shop ko. Graphic artist ak namin. Nalayang ag-drawing. Sika, no, adamom nga kasapulan iti pintang. When agaramid iti art, kasla ko matig iti diding, wala nyaman, ibagam lakanyak no kwa. Nung nagpapintura, ori lugan, mabalin. Aya, awam matiam mo, batch. Ay wing gayam. Agum ubramat gayam, medyo diyan dakila building ni Alma nga asawam, saan ka di? Uy, isot pagubraan na. Nabayagso na dyan. Upat nga tawin nan. Aya? Apay na sa ludsud mo, batch. Makikita kami nga kanayon ta lumablabas ak ijay numapanak ag-deliver ka digiti lakok. Good. Masansan kami nga maranak ida nga agkuy-kuyog da kalati boss na. Dati aking bagi di jay building. Dati aking bagi di opisina da. Sino? Dati mismo nga boss da. Dati lakay nga agububan. Ay, wen. Wala agtrabaho dyan. Di bakit ko? Nangim kanayon nga makilugan ni Alma, ijikot siya ni boss na. Anya? Wen, saan lang alam namin upat siguro, namin 5 nga naranak nga limugan ni Alma, ijikot siya ti boss na. Boss na deti lakay nga ubanan, saan ka di? Siguro. Jack amo ti tsura ti boss na. Tadyak mo interesado nga mangam mo. Ang sigurado ka kadi nga ni bakit ko deti lumuglugan iti kotse ti boss na. Kituen sigurado ka. Tamok amok unay ni Alma nga asawam. Tanag kaka-eskwelahan tayo idi. Ngem na lower years na saan ka di? When? Iso. Anya? Baka mo ito nagbindot ka, batch. Saan?
ni Alma nga mismo di nakikita. Nga lumuglugan, hindi ko sa tibus na. Kwa, baka pasit ti trabaho na, batch. Siguro. Angem, past 5 p.m.? Baka mapandalaing mangan. Kanayon da nga ag-overtime ka no. Okay. Sige, panawang ka pa eh. Urita nakachenda agmeten, batch. Sige, batch. Manen? Manen? Siriring ka pa lang? Gawin na, tayo nurure ka. Ikas tininamnamak. Nala daw ka man na si Mang Peten. Ketwen ata, nag-overtime kay Manen. Kinibos to ni. Among madgayam. Nabasa madgayam ti chat ko ken ka. Urisan ko nga upenen ti cellphone ko. Amok tulat nga iso ti pagpambar mo. Ang imnasken ka di nga kanayon ka nga lumugan itikot sa tibos mo? Ha? Agpudo ka man kanya, Alma. Anya? Iba't anak. Apay. Gapot na dyan kaya nga maadaan tayo iti anak? Agpasikog ka kadit sa bali? Ay, tinada nga pang panunutim si Kawaldo. Kaya apay nga rod, sumbatan na. Apay nasken nga lumugang kay tikot sa ti amom. Kituin ata nga pasit ti trabahog day jay. Kindudado maawisin nak ngayon kami mga anta. Saan ba lang nga siyak no kati lumuglugan pati di kiti dado mga kaopisinaan mi. Di baga magat kurso na hadam tabos mo. Ay na, agtal na ka man si Kawaldo. Di taman di masang petakkeng kan. No kung mga amin agtrabaho ka, no kung mga amin agdapag sa pulam, di saan ko mga naskang agub overtime ha. Di talaga na hindi pagpampambar mo. Di ka lang makurura yan, imbang agmatking ka. Agda plano na beg, di kita ang plano mo, Waldo. Puro kala plano. Kaya't kung di maadaan iti pamilya, kaya't kung agkaanak ta, angin ka na yung mga pagpambar nga di ta pinakasagana awan pa'y turnong ta, nga mawan pa'y tilaramitem. Isong nga sakti aramid itan ti paraan, tapos sakpay ti dakes. Talaga kadakes ka, talipliputan nak. Ano niya? Panawag ka malain. Panunutin ka kahit panunutin. Basta amok ka, awan ti madingal aramiday. Maduktalak lang, Alma. Agsagana ka. Agsagana kayo kanidya lakay nga amom. Naimbag nga aldaw mo, Manang Gloria. Ay, naimbag nga aldaw mo, ading ko. Siya gayam ni Waldo. Di tasango. Amudag maggayam. Ay, kito mo na. Tigi nagpaiswan na. Imay ditoy ti asawam, idi namin san nga aldaw. Ha? Ni Alma? Wen. Apay nga imay ditoy. Imay lang nakisarsarita. Kat adumat ibagbagana, isistoryain na kanyak. Anya ka diti, may tulong ko ken ka, ading? Kuha ko mama ng Gloria. Naku na ngamin ni bakit ko, nga agtaltalado kayo kano. Usto ti ko nam. Anya ka diti patalado. Adda ka diti mapukpukaw ken ka nga kahit mamabirukan. Adda ka diti kaya't mo nga maamuan, nga banag, nga di mo amo ti ayan na. Anya ti kaya't mo nga ipatalado. Kuha manang. Salud-sudet lang ko man o. Agpaiso madlaing nga overtime ti asawak tunggal maladaw nga agawid iti rabii. Anyang?
Apay nasken pala ipataladom dahi nga panag. Waldo, ading ko. Nasken ka di nga. O masinig ka kanya? Saan mo ka di nga masaludsod ti asawam? Kuha. Bebemlatan, manang Gloria. Lipatin melatan ngayon mahal dito. Ay, aguri ka. Mabitlaan. Saan mo ka di nga damagan, no? Anya ti impatalado kanyak ni misis mo? Anya, manang Gloria. Damdamagan na kanyak. No kaanon to kano nga maadaan iti anak. Ket ko na. Inilot ko mo ti so nakatawa mo ti problema iti matres na. Amangan no ti asawam ti problema kunak. Ang saan ko na naman. Ket input no na kanyak nga di makanupay kayat nga maadaan kayo iti anak. Kanimbaga na kanya, ti problema yo nga gasawa. Anya ti makunam. Pasensya kayo naman ng Gloria. No, naistorbo kayo. Awan ti anyaman na. Dati ulat may bagakeng ka, Waldo, ading. Napatig ka iti asawam. Ipatpatig na ka. Iso nga kayat na nga maurnos ti relasyon nyo. Angin, makitkitak ti problema yun, kahit saan ka nga makikooperar. Anya? Ornosen nyo kumaday ta, sakbay nga maladaw ti amin. Makitkitak iti langam. Makitkitak ken ka, nga agbaak kanto, no ipalubos mo, nga mapukaw mo, ni alma iti biyag mo. Anya? Agbaak? Wen, dahil ti makitkitak ken ka, no awan iti aramidem, nga pamuspusan, tapno masalbar ti relasyon nyo. Anya? Ay... Kahit nasawan, ada pagpatinggaan ti amin, Waldo. Basta ay... Last nga question, manang Gloria. Anya day chay? Awan ka diti lalaki ti asawak? Idi may kanyak ti asawam, binasak mo't isuna. Kaya't may bagaking ka, Waldo, ading, napudnuking ka ti asawam, nagasat ka iti asawam, detalat may bagak. Ay, sige nga ron, manang Gloria, agyaman hak. Pagikabilang ka diti donasyon, at na donation box ita. Thank you, manang Gloria. Sige, welcome. Bakit? Iba't anak man. Bakit? Arakupin ka man. Iba't anak man si Kawaldo. Anak niya kaskas na. Ay, may kamot din. Apay, nalipatam ka din di. Napasama ki di rabi eh. Mas daawak pa nga ron ta itay sumang petak. Saan ka nga nakainom? Saan na nga sinalangad? Sorry bakit? Anya? Sorry na. Api ngagsursuri ka? Basta sorry. Saan na mabalin nga basta? Ada rason no api ngagsursuri ka? Ibagam kanya, api ngagsursuri ka? Waldo?
Umikot din nga rakupin pa. Nakaprapride ka nga talaga. Nagsuryak lang nga ro din. Aping nga rin nagsursori ka. Ibagam kanya, aping nagsursori ka. Anya ti basol mo. Huh? Oh, no awan ti may bagam. Maturog akon. Kuha. Ibatan na. Aging nga di mo may baga kanyak, no anyat basol mo. No anyat rason nga kidkid daw ka iti so makawan ka una aping nagsursori ka kanyak. Sa anak nga ararakupin. Huni ka matin bakit? Nagsuri ako matin, di pa umanay na dyan. Alam mo, ibaga ko. Saan no? Mapilpilitang kalaan. Saan? Ibaga ko. Oh, anyang nga rin basol mo. Apeng nagsursori ka kanya. Basol ko ta. Nagapatay di rabi. Ha? Nagapa? Kung saan nga tayo kahit ko nga mangiking ka? Anya? Tikayat ko. Specific ti ibagam nga basol mo. Ibagam, amin nga naramid mo. Amin nga nagsakitan tinakim ko. Huh? Gabutan na kainumak idirabi. Saan nga dayta? Saan nga dayta tinagsakitan tinakim ko? Saan ka nga agindidi, Waldo? Amom no anyat kahit ko sawan. Amom no anyat nakapasakit tinakim ko. No, pagaryem laeng data pride mo, Waldo? Awan ti mapasamak ka data. Iso nga, papanam, inak maturog di bangir ka silid. Ay saan, guri ka. Oh, sorry, nagatapang ka nga. Nga anya, nga damating aramidon. Ken, anyapay? Anyapay ti basol mo? Apay nagsursori ka? Sorry sinalangat ka. Saan nga tayo kahit kumangin? Ha? Anya nga rod? Amom ti kahit kumangin. Amom no anya ti kanayin ko nga asog ken ka. Kanayin ko nga ibareklamo ken ka. Ha? Ibagam. Inak di ba nga silid? Ay, gari ka. Muni ka mo bakit magatim narakop. Saan nakarakopin? Saan akto lang makarakop? No may ibagam kanyak, no anyat basol mo, ti kadadagsin na basol mo. Ha? Dapat nadagdagsin, hindi nagatapang ka nga, at na relasyon nyo kinibus mo. At dapat, taday ta, hang kumuntupulos maaramid dito ibagbagam, dito panpanunutin. Ngayon di banag na pagsaksakitan launay tinakim ko. Ibagam kanyak. Matanda. Apay, estudyante kaya, tamestra ka, pag-examen na, ti bagbagam ka di. Amom ti kahit ko asawan. Ti kanayon kong asog king ka, kanayon kay reklamo king ka, Waldo. Huh? Oh, anya, amomon? Anya, ibagam. Dati, kanayon ko nga, ibagbaga nga plano. Oh, apay tayo jay. Gabuta sa anak nagsapol iti sa bali nga panggadak. Nga pilpilyak ti trabaho. Ket anyar ti aramidem ita. Ulitin pa eh. Bakit? Oh, kay baga ma. Naawa pagbaliwam, sa anak nga rin ararakupin. Anya tigit mo sa uwan. Baliwam, na jay nga. Kanahin ko yas asog king ka. Deta saan mo nga pa nagkuti nga agsapol ito sa bali nga panggedam, nga trabaho, bayat nga ururayom dito, nagbagam nga planom. Nga awa mo paging ita. Dahil di kahit ko mapasamak ko mawaldo. Ang na pride ka launay. Tagaputan, nalaing ka iti art, nalaing ka nga ag-drawing ako na magpinta. Di mo kaya dati ordinaryo gagangilain nga pa nagpinta.
Anya ti kayat mo? Ti dagos kan nga sumikat, dagos nga umadon ti customer mo, kasjay. Kat mangrugi ka mo ti babaa. Anya, kabailam ka di Waldo? Ano saan? Ibagam lahingin. Anya nga wen? Aramidem to? Agsapol ka to trabaho mo? Bakit? Basta, saan tang niya palubos ng agbaak ako, Anya? Anya nga agbaak niya, bagbagam. Basta, sigurado mlaan. Agkarika pa'y. Promise. Into no bigat, rugyamon. Agsapol ka trabaho. Urian niya nga trabaho dita, basta adda matgadam. Tapno nung makatulong mo, tapno nung makaurnong ta. Tapno nung maadaan ta, matan iti anak ta, Waldo, nabayag nga kalikagom ko, nabayag nga kayat ko, di maadaan iti anak. Sorry. Di mo laam mo. Mapapala ka, dagiti kakabsat ko ta. Pasig nga adan anak da. Oh my God, God. Sige. Basta saan may palubos ng agbaa ka. Anyan di tabaak ni bagbagam ayan. Basta, may kating rudin no kayat mo, rugyantan ti agaramid. Talaga? Naka-amiris akong bakit. Kasano? Gaguli ka man, maburbur siya anak king Kawaldo. Anya tinaknakan mo. Anya tinainom mo kung nakumaagam saan ka mat ka nakainom iti arak. Ha? Api nga, bigla latan nga, nagbaliw ti panunot mo. Kasano nga naka-amiris ka? Ay kwa, basta, bigla latan nga, naka-amiris ak, nakapanunot ak, nga madigayam di gitar aramidag. Aguli ka. Agsuspetsa ak. Ha? Agpudno ka kanya. Adalakid di rason no api nga naka-amiris ka adagos. No api nga bigla-bigla latan nga nagbaliw ti panunod mo. Api nasken pa lang nga no kayat mo nga talaga nga maornos ta ti amin. Ipudnom kanyak. Amin nga kinapudno ibagam kanyak. Diyak kahit agliblibak ka kanyak. Kwa. Ay na, masurunak king kan. Napanak nagpatalado. Anya? Api nga napang ka nagpatalado. Kay uri mo't si ka, napang ka. Ay siyak, napanak lang nakis-istorya. Ngam jak mat amon nga, binasa na mo gaya man ti dakulap ko. Kasta, ibaga naman tigasat ko. Huh? Kasi ka, api nga nagpatalado ka. Ay kwa. Ibagam tipod no? Madamag kung tumadlaki ni Manang Gloria, iso nga ibagam kanyak tipod no? Saan nun? Bakit? Ay naibagam kanyak, masurunak yan ka. Napang ko dinamag no. No, ada relasyon nyo kinibos mo. Anya? Nagkaro ka mo tan. Mga no, may istorya ni Manang Gloria, iwaras na. Saan mo siguro, Kasi ka, anya timbaga ni... Sika pelaeng. Siya, manen? Kitwin. Dati imbaga mitay nga baak. Nga agbaak ka. Ape nga naibagam nga agbaak ka. Wino, dita, jak ipalubos nga agbaak ka. Kwa, binasanak namin ni Manang Gloria ko ibaga na nga. No, jak ka no baliwan ti. No, bagbagik magit kita na nga agbaak ka kanon to. Nasaya at man takas sa timbaga ni Manang Gloria king ka. Oo. Ket anya nga ti plano mita. Diyak kaya ti agbaak bakit. Sorry napanak nagpatalado. Ayat ko lang nga maamon no pud no nga. Di ka mamati talado aya? Ha? Binadas ko lang. Oh, Ket,
Apay nga rod nga bigla-bigla nga na nakaamiris ka no di ka mamati? Ha? So mamati ka itan, kadigid taltalado. Sakto lang mamati ano. Anya? No, ipalubos mo nga arakupin ka. Anya? Kami kang aminin na, nangadupe lang. Mapanto man nagsundon ni Kasin yung ne, nagadupe lang ang pasikot-sikot mo. Naimatan, bakit? Basta, pudno amin dito ang ibagbagam, Uy, baka mo tibagbagam na dito, takayat mo lang, nga mapasama ka data. Saan? Siyempre, kahit kumutin nga, di ba? Maadaan tayo iti anak, kunakmut king ka. O sige, basta anya, ilalaing mo, tapos na makabuo ta adagos. Anya, uwan, bakit? Ureta na urnungan ka, nabayag nga di ta nagkanaig. Uwan, bakit? May kangarutin. Talaga, ay, nagyaman bakit? Nagyaman na. Magustuhan ko di bakit? Kumikakit din, taagmulakan. Ha? Tapno makabuutan. Ay, madamdama. Nagangganas tumalaang ti panagmulak iti bini. No, nalukning ti pagmulaak. Sige. Anya tiket mo sa ay, mangan ka ba ilang? Una, alangan mo't gagpatingga akla di tabarukong. Agabuak ka di kiti duwang aturod. Umaya kong diti kapatagan. Tapno, nalanglang tunto mo dati may mula. Dito'y kapatagan, masapol nga rod nga mga ramidak iti irigasyon, manipod dito'y karayan. Iti na magbagam, Waldo. Alwadam apa, amang ano dakilo na dito irigasyon nga aramidem kita masubraan mo tipadanong mo baka numalmos dito biningay mula. Tansyado dito bakit? Nakasagana kan? Timbaga king kawin, ilalaing mo tap na makabuot at agos. Kaya una. Wow, naluknengin ti daga nga pagmulaag pagat. Sige lakay, ilalaing mo nga rin mula. Bakit? Boss! Bakit? Boss! Bakit? Boss! Anya nga, boss? Waldo! Nalpas kan? Uwin, angin, apay bus ko nam. Anya nga, boss? Boss timbagam. Tilada? Waldo ko na? Jack nagriro tinag. Agore ka. Doon sa agak. Ay, maturutan. Agore ka. Apay, nalpasin, nakaimulakan. Apay bus ko na mitay. Tilada ka matwaldo. Tilamang mangig mo. Kagpay sumot. Saan lang anam na minsan. Saan lang anam na mindwa.
No dikat na mitlo ngayon sawang mo ti boss. Yung boss. Waldo ko na. Nakalawlawag nga waldo timbagak. Sa anak kasulpan. Sa anak ba't nga nabartag? Ay, nagtala ka man. Deta ka manin. Kalkalpas talaan. Gririta manin. Maturog ka mo din. Tiladang amang mangig mo. Saan ba't nga po doon di magbagayo man ang Gloria? Ha? Anya ti kahit mo sawan? Ading. Dakil iti pamatik. Nga ada relasyon da almang asawa ken ti boss na. Apay mat nga na ko nam data. Ngamin idirabi. Ada napasamak mi. Nangig ko ngayon sawang na iti boss. Kabayatan nga. Ada mapaspasamak mi. Anya? Pudno ka di data? Wen. Goreka. Maging pakastoy ka man iti. Bado? Ha? Bado? Bado ni bakit mo? Ken, isurat mo to man iti full name na? Isurat mo iti birthday na? Sublikan to titoy. Sige. Ang kamangala iti na. Tibado ni bakit mo. Ay, sige nga rod. Manang Gloria. Dito yun, Manang Gloria. Ay wang gayam. Nalipatan ni bakit mo dati polom, idi may nagpatalado dito eh. Ha? Dati polom, kunak, polo shirt mo. Saan ko nga bagi deta, Manang Gloria? Anya? Ay, kwa. Saan ko nga polo deta? Ay, jak laki di nagriro. Dito ti inted kanyak ni bakit mo? Idi may nagpatalado kanyak, idi dinamag na no kaano kayo nga agkaanak. Kwa. Hangko nga polo deta. Sa anak ba't nga mahilig ng polo shirt? Manang Gloria. Sinortekin ko ka da ito eh. Ken saan ka di nga dito tinagan mo? Dito eh. Si ka ni Antonio Waldo? Ay, Waldo lang tinagan ko manang. Hanggang Antonio. Aguri ka. Antonio. Nagan samat tibus ni bakit ko dayta? Antonio. Aya. Dito Manang Gloria. Saan ko bagi dayta? Dito eh. Dito tibado ni bakit ko. Kaya dito ti information na nga dinawat mo. Kahit ko nga maamuan. No. Dalalaki na. Ha? Kwa. Ni abay insubliyo kanya. Nasaysaya at no or no senyo la tadaytan. Nagkasar kayo saan ka di? Uwen, Manang Gloria. Ay na, no di kita nga bambanag, kaya ti makibibibiyang. Ha? Anya? Saan ka di nga? Pinagsublinak tatyam. Kwa. Basta. Saan ko ngamin nga entertainment ti kakasta nga itaktaklin na kanya. No kasta nga problema, pagsalitaan nyo lang ang agasawan. Ano yan? Alan pangaasiyo manang Gloria. Kahit ko lang mapaniknikan. Kasayaatan na. Si imam latano no paliiwam ti asawa. Aging ka nga awan ti pamaniknik mo, awan ti mabalinam. Doon may kalagpatalado kanyak. Saan nga umanay nga pamaniknik da ito eh. Anya? Alan, sige.
Saan ko bagi deta? Manang Gloria. Ayun kaya man niya. Agpudno ka kanyag. Kaano pa nga lipliputan, nak? Ha? Alma? Anya nga lipliputan man ibagbagamon, Diyos ko. Bigla-bigla kalata nga agastan. Apay. Basta ita nga masapak nga agawin. Apay, tapno jak makadlaw. Gusto nga nasapak nga nagawin dita. Oy, agtal na kasi ka, Waldo. Agpudno ka man kanyak. Ha? Agpudno ka kanyak. Anya? Anya, mapasama king ka. Awan ti rumbing na ipudnok king ka. Kabuta awan mati mati nga raramidek. No api nga bigla manin kat ti amok na okitan. Nga dapat napasama ka datay. Di na minsan nga rabi eh. Apay ti amom tsak mo. Ti anya. Agsubli ka doon! Uray no kasanot panang palutput ko iti asawak kadedi nga gundaway kasinyong inlibak na lata nga ada relasyon da iti boss na. Kaday di matlaeng nga aldaw nagpudno ti asawak. Nagpudno nga agdadagsen isuna nga maaddaan kaminton iti anak. Angem ko lang. Kukwak nga ta. Bagik nga ta ti sikog na. Ay, anya, api ko mas sino kumapay kat sikamat lang ti asawak? Unang kan kanayon na tamad. Uri man no saan nga kanayon yung sagpaminsan adala taot mapasama ka data. Halos linawas na tamat kada mangyari ka data. Tatunggal makainong kagat sagiden lang. Baka mo nagpasagid ka tapno saan ko nga madlaw to no agsikog ka. Unang sa ka bala sagiden no. Kalkalpas mo nga nagregla. Nga amok nga safe ka. Ay na, saan ka nga mangnamnama ka dahita natural method kada calendar method. Tauray dahita kat agkamali. Madukta laklaing alma. Pagtalawin ka. Nupod numan nga da relasyon ti asawa ken ti boss na simurot ko man kasinyong angem saan na mabalinta adamat adamat asawa ti boss na iti opisina da. Mabalin nga adar aramidin da nga dua nga milagro nga agpada da nga liplipudan da kami nga asawa da. Awan lang amin ti pamaneknek ko kasinyong iso nga sa anak nga makaramid iti agdang tapno ti kasta ket amok met ti pagluglugarak nang runa ket ipaako kanyak ni Alma ti sikog na nga atapek nga saan ko nga bagi. Sagbay nga maladaw ti amin kasinyong sagbay nga maduktalak ti kinapudno into no rimwaren ti ubing balakadan dakman no anya trumbing aramidek anya ti aramidek tapno no mapareknekak ti kinapudno di meten kayat ni Manang Gloria no mapanak agpatalado kasla jak pegi di kasla jak manen mamati ti agtaltalado ta api pilpilyan na ti tulungan na. Kasinyong dahi nga rod ti pakasarita aging gaita saan nga naurnos ti relasyon mi ti asawa. Iso ti mangideldel ti bagi na kanyak gaputa ipilit na nga siyak ti akin kukwa ti sikog na dinto nga siya kat atapag nga saan. Ay maburburiburan ti panunot ko kasin. Iso nga nagtakli lang ti programam kadagyaman naglaunay kadagiti makaited ti balakad kadagyaman nagmet ken kakasin ti anus ken laing mo nga nangornos nangibasa ken nangidrama dahil nga pakasarita.
More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Waldo, iti Ilocos Norte.